आरो कन्टिनेन्टेल कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट बे मोनथाम दोलोनि हान्जानि आफादनि दैदेननायाव सामलायनायाव दुलाराय बर' माहारि थानाय ओनसोलाव 3 घन्टानि मोनसे धर्ना हाबाफारि लादों आरो बे 3 घन्टा हाबाफारि हिसाबै जोंनि बाक्सा जिल्लानि सदर जिल्ला थावनि बे मदलपुरावबो दिनैनि जि हाबाफारि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायावनो जादों। जों बावैसो दिनैनि कार्यसुचिनि सोमोन्दै गोलावै जोङो बिबुंथि जों खोनासंनो मोनबाय, गोथौयै ओंथि गोनाङै जों खोनासंनो मोनबाय आरो बे हाबाफारिखौ बेनि थाखाय लादों जे इमिडियेट जोंनि जि प्रस्ताबित जि बड'लेण्ड दाबिनाय जि बड'लेण्ड बेखौ राजनितिकभावे इमिडियेट समस्या समाधान खालामनांगौ। मानो होनोबा थांनाय 19 तारिखआव नभेम्बर मासनि 19 तारिखआव भारत सरकारनि नखर मन्त्रि मिस्टार राजनाथ सिंह जी बिथांनि दैदेननायावनो आबसुखौ लाफानानै पिपल्स जयेन्ट कमिटि आरो इउपिपिनि माखासे दैदेनगिरिनि गेजेराव जि सावरायमेल जादोंमोन, बे सावरायमेलनि गेजेराव राजनाथ सिंह होम मिनिस्टार बिथाङा गावनो जोंनो खोथा होदोंमोन जे डिसेम्बर मासनि 2 उइकआवनो आरो सावरायफिनगोन होननानै। आरो बेनि अनगायैबो नभेम्बर मासनि 2 तारिखआव एनडीपीपी जों रायज्लायदों, एनडीपी आरो रंज'देसाई ग्रुप आरो एनडीपीपी जों रायज्लायदों, भारत सरकारनि जि इन्टारनेशनेल बिथांमोनजों जों रायज्लायदों आरो बिथाङाबो जोंनो खोथा होदों इमिडियेट जोंनि समस्याखौ समाधान खालामना होगोन होननानै। आरो जेब्ला जोङो थांनाय नभेम्बर मासनि 14निफ्राय 16 तारिखनि गेजेराव दिल्लीयाव जि धर्ना कार्यसुचि लादोंमोन सानथामनि हाबाफारिजों, बे सानथामनि हाबाफारिनि गेजेराव जेला 14 तारिखनि सेमिनार जाबाय, 15 तारिख खालि जेला धर्ना जादोंमोन पार्लियामेन्ट स्ट्रीटआव, भारत सरकारनिफ्राय जोंनि धर्नाखौ मिथिनानै नुनानै इमिडियेट भावे एनडीपीनो जोंनो खबर हरदों जे नोंथांमोना जे बर'नि समस्याखौ समाधान लुबैदों आरो प्रस्ताबित बड'लेण्ड हिसाबै जि दाबि दावा बेखौ जि लुबैदों, बर' मानसिफोरा जि दाबिदों बेखौ बेयाव नोंथांमोनजों लोगोसे थाफानाय बर'फ्रा मतामत दंना गैया बेखौ जोङो मिथिनो लुबैदोंमोन। बेनिफ्राय जों बुंबाय दङ लोगो लोगो जोङो धर्ना जोबखांनायनि उनाव 15 तारिख खालिनो 12-13 जनसो जोंजों लोगोसे धर्नायाव थांफानाय अना बर' बिथांमोननि सुसिलदा बिथाङाबो दंमोन, बेजों लोगोसे 12 जन जों लांफानाय लोगो दंबायो। बेनिफ्राय जों दिन्थिदों, फोरमायदों जे बर'फ्राल' बड'लेण्ड लुबैया, बेयाव थानाय गासै बर'फ्रानो बर'नि अनगायै गुबुन गुबुन खाथि खाला थानाय गुबुन जातिफ्राबो बड'लेण्डखौ एसे भारतीय हिसाबै होनायाव जेबो बाजानाय गैया। जोंनो भट होयो आरो जोंनो दाबिदों बेखौ बिथांमोना मेम'रेन्डाम आखाइ होबोदों। दा बेखौनो लोगो लोगो अखानायै सानसेनि उनाव खौरां मिडियाफ्राव फोसावना होबाय जे माने इउपिसि जासिगोन होननानै। दा इउपिसि जायो ना मा जायो जों जेबो मिथिया, खिन्थु जों इउपिसिखौ जों बियाखैबो आरो भारत सरकारा जोंनो होगोन होननानै बुङाखै, खिन्थु बेखौ मिडियानि मानसिफ्रासो लिक खालामनानै होनानै प्रसार खालामनानै जोंनि गेजेराव मोनसे दावराव दावसि सृष्टि खालामनायनि मोनसे परिकल्पना। दा जों दिनै मिथिनो हाबाय
नुलांबाय जे जोङो आन्दलन जुदि खालामाब्ला आन्दलन जुदि मुक्ति जुदि जोंनि जाथिया जुदि होखावाबा आन्दलन खालामाबा जोंनि समस्याखौ माब्लाबाबो समाधान खालामनाय नङा भारत सरकारा। सुबुंनिफ्राय समुदाय नभेम्बरनि जे धर्ना फोजोबनायनि लोगो लोगो आन्दलननि बिजाब हिसाबै जोंखौ लेंहरदों। पिपुल्स इलेक्शन कमिटि थानाय गुबुन गुबुन संगठननि अफिसारफोरखौ लेंहरदों, मिथिनो नाजादों भारत सरकारा। बिनिफ्राय बे धर्नानि गेजेरजों धर्नाया जोबनाय समावनो लोगो लोगो दुलाराय बर' फरायसालि आफादनि दैदेननायाव जि गणतान्त्रिक जि मुभमेन्ट दल बेखौ 19 तारिखआव लेंहरदों। अब्ला जों मिथिनो हायो, मिथिदों जे भारत सरकारा आन्दलनखौसो मिथिगौ, आन्दलनजोंसो बाध्य खालामनानै जोंजों रायज्लायनो बाध्य जायो। दिनै एनडिएफबिआ सिक्सफायार खालामनानै दिनै 14 बोसोराव आगानगासिनो दं। बे 14 बोसोराव जों ओरैनो जिरायनानै थानो हायाखै। जिखुनु खनायावनो जिखुनु जायगायावनो गणतान्त्रिक भाबै जेराव बर'फ्रा आन्दलन खालामदों, बे आबसुआनो जा पिपुल्स इलेक्शन कमिटियानो जा बा जिखुनु संगठनाव गणतान्त्रिक आन्दलन जाया मानो जों बेयाव नुजाहैदों। शारीरिक भावे देहायै मोजां मोजां बेयाव सहयोग होदों, जेराव मोनसे अधिकारनि थाखाय गाबखावदों। दा दिनैनि बे गाबखावनायावबो दिनैनि बे धर्नायावबो एनडिएफबिआव दिनै सामिल जादों, सहयोग होदों। मानोना बे दुलाराय बर' फरायसालिनि दाबि नङा बियो, एनडिएफबिनि दाबि नङा बियो, पिपुल्स इलेक्शन कमिटिनि दाबि नङा बियो। सोरनाबा 66निफ्राय 86 ब्रह्मपुत्रनि साहा जि ओनसोलखौ बर'लेण्ड हिसाबै जों दाबिदों, प्रस्ताबित खालामदों, बे ओनसोलखौ लानानै जि जों जे दाबिजों राजनीतिक अधिकारजों जि आन्दलन खालामदों, बे अधिकारखौ जुदि मोनोब्ला सारा बे ओनसोलनि बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन जातिफोराबो बेयाव उपभोग खालामनो हागोन। ओंखायनो दिनै दुलाराय रायजो राजा नोंथांमोनहा दिनै सामिल जादों, बर'जों जादों आरो बेबायदि आन्दलनखौ जों नांगोन। आरो दिनै बे आन्दलननि गेजेरजों जों दिनै फोरमायनो सानदों जे नरेन्द्र मदि गभर्नमेन्ट राजनाथ सिंह बिथाङा हम मिनिस्टार बिथाङा गावनि खुगाजोंनो खोथा होनाया डिसेम्बर मासनि 2nd उइकआव रायलायगोन होननानै बुंनाया, समाजाव समाधान खालामनानै होगोन होननाया बेसेबां नोंथाङा दंबावो, बेसेबां बे प्रतारना खालामबावनो? जोंनि बर'फ्रा गावनि अधिकारखौसो बिदों। আজি আমি বড়সকলে নিজৰ অধিকাৰটোহে বিচাৰিছো, কাৰোবাৰ পিতৃৰ সম্পত্তি আমি বিচৰা নাই। ইটোকে মুষ্টিমীয় ৰাজনীতিবিদবিলাকে আমি শুনাৰ দৰে, আমি দেখাৰ দৰে বড় জাতিৰ বিৰোধে বড় সংগঠন কৰিবলৈ আমাক বিৰোধ কৰি আছে। বড়োলেণ্ডত নাথাকো বুলি কৈ আছে, কোনোবা যদি নাথাকে আমাক ক'ব লগা নাই, গুচি গ'লে হ'ল, হয় নহয়? গুচি গ'লে হ'ল। অসম বা বিজেতা গুৱাহাটীতো দিছপুৰৰ কিমানজন মানুহ দিল্লী গৈ আছে, কিমানজন বিদেশত গৈ আছে, আপোনালোকে এতিয়ালৈ ৰাখিব পাৰিছে, আমিও ৰাখিব নোৱাৰিম। আৰু কোনোবা যদি ভাবিছে বড়োসকলে বড়োৰ পৰা কোনোবা অসমীয়া ভাষীৰ পৰা আমি অধিকাৰটো আমি বিচৰা নাই, আমি নিজৰ অধিকাৰটোহে বিচাৰিছো। আমি নিজৰ মাটি য'ত মানে আমাৰ জন্ম হৈছে, য'ত মানে আদি পূৰ্বৰ পৰা আমি য'ত মানে যাতে আমাৰ পিতৃ মাতৃয়ে জন্মগ্ৰহণ কৰিলে, এইখন গাঁও বনালে, সেইখন দেশখন চলালে, আজি 7,000 বছৰ পূৰ্বৰ পৰা আমি যি অঞ্চলত আছো, সেই অঞ্চলতে আমি ৰাজনীতিৰ অধিকাৰ লাগে। কোনোবা নালাগে, যদি নালাগে কওক, কাৰোবাৰ যদি অধিকাৰটো কৰিব হ'ব বুলি আশংকা কৰিছে, দিল্লীত গৈ পেলাই ক'লে হ'ল, দিছপুৰত গৈ পেলাই ক'লে হ'ল। কিন্তু আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত কিয় বিভেদ, কিয় ভেদাভেদ কিয় সৃষ্টি কৰিছে? আৰু আমি যদি বিশ্লেষণ কৰি চালো, বিবেচনা কৰি চালো, এই বড়ো সংগঠন অকল কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰতে, লোকসভাৰ সমষ্টিৰ বাহিৰত বড়োই নাই।
কিন্তু হীৰাচৰণীয়া না কোনে নাম নৱচৰণীয়া তেখেতৰ ৰাজনীতি শিকি আর সাংসদ শিকি আর এটা অভিভল্লি বাদে একোই নহয় আজি অলপ আগতে কৈ গ'লে বাংলা ভাষী মিষ্টাৰ সুশীল দাস তেখেতে বহুত দিনৰ দীৰ্ঘদিনলৈ আমাৰ লগতে আছে ইতিয়াৰ আন্দোলন আগত যিবিলাক আন্দোলন আছে তাতো তেখেতে চামিল আছিল যদি ভারত সরকারে যদি বোল্ড স্টেপ লয় সিদ্ধান্ত লয় এজন দুজন সাংসদের বিরোধ করে কোনো লাভ নাই আমি যে এবার ওনার আগে 2014 সালে যেতিয়া তেলেঙ্গানা গঠন করা হয়েছিল অন্ধ্রপ্রদেশখন দুভাগ করে যেতিয়া তেলেঙ্গানা গঠন করে ভারত সরকার যেতিয়া সিদ্ধান্ত লৈছিল তেলেঙ্গানা লাগে বলে যিমানখিনি বিৰোধ হৈছিল নালাগে কিনো নালাগে ইমানো বিৰোধ হৈছিল তাৰো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ চিফ মিনিষ্টাৰ নিজে ৰিজাইন দিছিল তথাপিও ভাৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বোল্ড ষ্টেপ লোৱাৰ ভিতৰত চিফ মিনিষ্টাৰে ৰিজাইন দিয়াৰ পিছতো একো হোৱা নাই এইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিসকল আজি নিজক ভাবি পেলাই যদি আশংকা হৈছে তেখেতসকলে আহক আমার আন্দোলনের যোগদান করক আপনার জাতির সমস্যা আপনার অধিকার কি কি আছে বড়লাইন হলেও একে অধিকার আমি কেনেভাবে আমি জীয়াই রাখিব পারিম কেনেকুৱা আমি অধিকার দিব পারিম এইটো আমি একেলগে মিলিজুলি কৰি পেলাই আমি সিদ্ধান্ত লম বড়লাইনখন আমি গঠন কৰিম হয় নহয় নহয় बेवहायनो जोङो सोरबायाव अनुरोध खालामदोंल' सोरबा बाजादोंल' जों जेबो केरखाया मात माथिया जों मिडियायावबो जों नुवाखै आरो बे अबर'नाया बे क'क्राझार लकसभा समाजनि सिङाव बिदि मंगलदैयाव गैया मंगलदैयाव अबर'आ আছে তাতেও একো কৰা নাই শরীরপুরতে আছে অবর'आ একো কৰা নাই গুৱাহাটীতো অবৰ'आ আছে একো কৰা নাই আর টেকের উপরে ওপর করা যদি আমি যদিও ওয়াকালি যদি ওনাও খুলে দিয়ে কি আপনার অবস্থা কালি যদি মারোয়ালি আমি গঠন করো কালি যদি হিন্দি ভাষী যদি আমি গঠন করো কালি যদি আমি বাংলা ভাষী করে যদি গঠন করে দেবো ওরা অসমীয়া এই অসমত থাকিও জানে দেখো হবে আজি আমি বড়লাইন গঠন কৰিবলৈ গৈ আছো বা বড়লাইনৰ কাৰণে আমি যিমান দিছো এইটো আমাৰ দুখ নহয় এইটো আপোনালোকৰ দুখ এইটো আপোনালোকৰ দুখ আমাক আকলি ল'ব পৰা নাই আমাকো একে ঠাইত আপোনালোকে আমাক উন্নতি কৰিব পৰা নাই আমাৰ অধিকাৰখিনি আপোনালোকে কৰ্ম কৰি আছে আমাৰ ভাষা আমাৰ সংস্কৃতি আমাৰ অৰ্থনীতি আমাৰ ৰাজনীতি আপোনালোকে কৰ্ম কৰিলে সেই কৰ্মৰ ফুল হিচাপে আজি আপোনালোকেও আজি নিজে আমাৰ যিটো শাসন কৰিলে সেইটো এইকাৰণে আশংকা হৈছে আপোনালোকে বড়লাইন হ'লে নিশ্চয় বড়োসকলক আমি যেনেকুৱা শাসন কৰিছিল অহাকালি বড়লাইন হ'লে অসমীয়াবিলাকক এনেকুৱাই শাসন কৰিব বুলি আপোনালোকে আশংকা কৰিছে কিন্তু আমি বড়ো ভাইসকলে এনেকুৱা নহয় আমি ট্ৰাইবেল মানুহ এনেকুৱা নহয় আমি উদ্ধাৰ এই যে ভাৰতীয় হিচাপে অহাকালি যদি বড়লাইন হয় তাতে ভাৰতীয় চবে থাকিব পাৰিব অসমীয়াও থাকিব বাংলা ভাষীও থাকিব নেপালীও থাকিব ৰাজবংশীও থাকিব চবে থাকিব পাৰিব এখানে আশঙ্কা করে লাভ নাই ভাই ভাই ভিতৰত চুবুৰীয়াৰ ভিতৰত সম্পৰ্ক কৰি লাভ নাই আরে মিস্টার হীরাচন্দ্র সাংসদ কোকরাঝার আপনিও জানে সাংসদ হওয়ার আগৰ আপনি কি সংগঠনের মানুষ আছিল আপনারও জানে আমি একলগতে বন্ধুক ধৰিছিলো আপনার অতীতৰ নগৰীয়াবিলাক এতিয়াও ডিজিনেটা থিয় আবদ্ধ হৈ আছে ভালকে খাব পৰা নাই আপোনালোকে আপনি সাংসদ জানে নাকি 1000 লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনত আমি এনডিপি দুটা ডিজিনেটেড কেন্দ্ৰত আমি আবদ্ধ হৈ আছো ভালকৈ খাব পৰা নাই ভালকৈ আমাৰ সংসাৰিক জীৱন আমি জীৱন যাপন কৰিব পৰা নাই সাংস্কৃতিকভাৱে ধৰ্মীয়ভাৱে ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি উপভোগ কৰিব পৰা নাই আপুনি যদি এজন সাংসদ হয় প্ৰাক্তন আপুনি এটা সংগ্ৰামী পদৰ মানুহ যদি সদস্য হয় আপনি আপনার ডিজিনেটেড কেম আৰু আমাৰ ডিজিনেটেড কেম্পৰ পৰিদৰ্শন কৰক চাওক ইনস্পেকশ্যন কৰক আমি কি ধৰণৰ জীৱন যাপন কৰি আছো এনে ৰাজ্যক সৰু আৰম্ভ নিৰ্দোষী মানুহ লৈ পেলাই নিজে ৰাজনীতি জিকাৰ কাৰণে এনেকুৱা বেয়া ৰাজনীতি কৰিলে আপুনি নিশ্চয় নিজে এদিন হ'লেও ভুক্তভোগী হ'ব লাগিব
नङा रायजोफोर जुदि जोङो जोंनि अधिकारखौ नांनो थांनायाव जोंनि अधिकारनि जोंनि आलादा बर' रायजोखौ नागिरनो थांनायाव सोरबाया जोंखौ बिरोध खालामदोंबा जों बेखौ जेबो फाजाया जों फाजायाखै आबसुआव फाजायाखै जोंबो फाजायाखै खालाम नोंथांनि अधिकार दं नोंसोरमोन अधिकारखौ फोथांना लाखिनायनि नोंसिनि राजनीतिखौ फोथांना लाखिनायनि जातिखौ फोथांना लाखिनायनि नोंथांफोर मोन्थाय दं नोंसोरबो खालाम किन्तु सोरनिबा जातिनि एगेन्स्टआव नङा जों रावबो जातिनि एगेन्स्टआव जों खालामाखै सोरबा असमियानि एगेन्स्टआव खालामाखै सोरबा भारतनि एगेन्स्टआव जों खालामाखै जोंनि अधिकारखौसो नांगौ होननानै जों बुंदों दा दिनै भारत सरकारा जोंखौ बुथारदों भारत सरकारा আমার আশ্বাসী আনিছিলে 2004 সনত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং তেখেতে গুৱাহাটীৰ আগত আহি ভাষণ দিছে ৰাইজৰ আগত যিমানখিনি নৈশ যিমানখিনি অস্ত্ৰ বিক্রয় আছে এওঁলোকৰ আলোচনাৰ কাৰণে যদি আহে ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে গণতান্ত্ৰিকভাৱে আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ তেখেতে আশ্বাস দিয়াৰ পিছত আমি সহস্ৰ পথ আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আলোচনাত মাধ্যমেৰে সমাধান কৰিম বুলি আশ্বাস ৰাখিবলৈ আশা কৰিবলৈ বিশ্বাস ৰাখিবলৈ আমি 2005 আমি গণতান্ত্রিকভাবে আমি শিষ্টায় আমি আসি আমি শিষ্টায় থাকা আজি 15 বছর 14 বছর হইল 14 বছর আমি কেনেকুৱা আছো কুড়িবা জানুয়ারি খবর হয়েছে 14 বছর আমি উঠালো গণতান্ত্রিকভাবে আমি পেটে ফাটে এনে জীয়াই আছো আজি বিজনেসের তোমার কেউ আহত হয়েছিল আপনাদের ভোট যদি রাজনীতি হয় ভোট যদি হাকগস্তি হয় আপনাদের আমার নিজের সন্তান বলে ভাবে নিজের জাতি বলে ভাবে নিজের দেশ পাখি হিসাবে যদি ভাবে আমার সমস্যার অতি অঞ্চলে সমাধান করব লাগে আর এই অঞ্চলের রাইজ বড় লগত সকলো ওচৰ চুবুৰীয়া থাকা ৰাইজ যিকোনো ভাষা ধৰ্মাৱলম্বী নহওক কিয় আপোনালোকে বিচাৰিব লাগে এনডিপি বা আধাৰ কৰি সহস্ৰ বিপ্লৱ যদি দৌৰ থাকে অঞ্চলত সেই অঞ্চল কেতিয়াও শান্তি নহয় য'ত মানে বন্ধু বান্ধৱ জনজনী হয় তাতে কেতিয়াও শান্তি নহয় এই বন্ধুকৰ নলী এই বন্ধুকৰ গুলি কাকো শান্তিত থাকিব নিদিয়ে আমি সহস্ৰ বিপ্লবী সহস্ৰ দল সংগঠন হিচাপে আমি এইটো উপলব্ধি কৰিব পাৰিছো আমার অভিজ্ঞতা হল যদি অঞ্চলত যদি সহস্র বিপ্লব যদি থাকে দল যদি থাকে মানুষ যদি থাকে সহস্র মানুষ যদি থাকে সেই অঞ্চলত যিকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা অগণতান্ত্রিক ঘটনা যিকোনো হব পাৰে এইকাৰণে আমি যেতিয়া 2005 চনত আমি শিষ্টায় কৰাৰ পিছত নিজকে খুব সংযমভাৱে আমি আছো আজি নিজকে খুব গণতান্ত্রিক সমাজ চরিত্রকে পতন করে আমি চেষ্টা করে আছি এইগুলো একটা ভাল একটা সময় সেই সময়তে আমার সমস্যাটা সমাধান হলে যদি এই অঞ্চল যদি অস্ত্রমুক্ত যদি করে তাহলে এই অঞ্চল উন্নতি সম্ভব হব আমি যিসকল আজি আমার অবস্থা বিরোধী করে আছে তেওঁলোকে নিবিচাৰে নাকি আমার দৰে সংগঠনে সেই সমস্যা তেওঁলোকে নিবিচাৰে নাকি না আমার দৰে সহস্ৰ বিপ্লৱ জীয়াই থাকিলে তেওঁলোকে লাভ হব নাকি ভাবিছে নাকি কিন্তু আমি তো 14 বছর আগৰ ধাৰণা যোনজনী বেয়া আছে যোনজনী পাই আছে রাইজ রাজধানী মুখাং নাই রাইজ রাজধানী হরকুম মানে রাইজ রাজধানী এবার রকুম মানে যোনজনী গাঁও ঘুরতে পার করে রাস্তায় বেরিয়ে চলবে এখানে সংসদ গঙ্গনা রাইজ রাজারা আন্দোলন রয়েছে আন্দোলন ওখানে রয়েছে জমি সমস্যাগুলো পাবলিশ করার চেষ্টা করা আন্দোলনের কিভাবে বলবেন যেজনী বলবেন যে জমি যে সমস্যা জমি জাতির সমস্যা জমি বিজনেসनि केमनि समस्या जोंनि आफादफोरनि समस्या मा दङ बेफोरनि सायाव स्टाडि खालामनानै रिसार्च खालामनानै थेसिस खालामनानै नोंथांमोना लिरनानै फोसावनो हानांगौ
आरो बर'नि गेजेराव बिदि केसिस खालामनो हानाय बिदि डक्टरेट खालामनो हानाय बेबायदि स्कलारफोरनि गेजेराव गोबां दंसै ओंखायनो बिथांमोनाबो जाथि हिसाबै थांना थानायनि सिन्था धाराजों खामानि मावनांगौनि जोंनि दरखार जानानै दङ। दिनै जोबथारनायाव दिनैनि बे 3 घन्टानि जि धरना बे धरना नुजाफैनायनि थाखाय गासै रायजो राजा गासै आफादफोरनि दैदेनगिरि गासै सुबुंनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय NDPनि जानानै आङो गोसो गोथारै नोंथांमोननिसिम गोजोननाय खुलुमनाय हामलायनाय हरनानै आंनि सुबुं बिबुंथिखौ आङो एसेनो होनो सानबाय। जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि Ostor dol hisabe imangi nami siya sarwa আমি বিচার নাই আমি বিচারিছ অতি সোনকালে আমার যে সমস্যা আছে সমাধান হব লাগে অতি সোনকালে বড়লেন সমস্যা সমাধান হব লাগে অতি সোনকালে বড়লেন প্রথম করে দিব লাগে আর আমার সমস্ত দল আমার লক্ষ্য করতে লাগে কোনো প্রত্যেকভাবে জীবনটা বল করবে গেলে আমার ভূমিকা দিব লাগে। जोंनि गोबां सांग्रामि खालामनायनि उनाव NDP हिसाबै आखायाव हासिल लानायनि उनाव बिजनेस खेलाव आबद्ध थानायनि उनाव जों दिनै देहायै गोदोमै गोसोयै गासैबो जों बुजिनो हाबाय मिथिनो हाबाय जातिनि गेजेराव ओनसोलनि गेजेराव जों बायदि हस्थ बिपद जुदि बावस्थ लानानै आन्दोलन खालामनायनि दरखार थायोब्ला बे जातिया बे ओनसोला माब्लाबाबो शान्ति जाया। सिलाइ बारुद गेजेराव थाबाय थागोन बेयाव जिखुनु अगणतान्त्रिक भावे जिखुनु घटनाफोर घटिबाय थानो हागौ। ओंखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ जों बाख्नायदों NDPखौ बाख्नायदों नोंथांमोना जों गणतान्त्रिक भावे समाजजों धोरोमजों गोरोबनायनि मोनसे जे पद्धति बे पद्धति बा जे आसार खान्थिजों जों बेवहाय सामिल जानायनि जोंखौ मोनसे सुबिदा होनो थाखाय नोंथांमोना जोंनि आन्दोलनाव जों नोंथांमोनजों आन्दोलनाव सामिल जानायनि मोनसे स्कप होनायनि थाखाय जों NDPआ बाख्नायो नोंथांमोनखौ खावलायो। जों दिनै नुदों जे जोंनि समस्याजों समाधान खालामनायजों लोगोसे NDPनि अस्त्रखौ मुक्त खालामनायजों लोगोसे बर' जातिनि जे समस्या जे राजनीति अधिकार बेबो समाधान जाथों। दानि थांनाय 2 नभेम्बरनि जि सावरायनाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों जि सावरायनाय एनिमाटरनि बिथांनि दैदेननायाव जि सावरायनाय बे सावरायनायाव जों NDP-जों रन्जननिफ्राय बिथांजों जों एगेलेगेसो दंमोन। मोनसे समाव 2008 मालागै जों एखेमोन 2008निफ्राय जोंनि गेजेराव गावस्रालायनाय फैदोंमोन गावजों गाव सिनायलायै बायदि जादोंमोन होसोलायनाय सोलोंलायनाय सिगिलायनाय जादोंमोन थेवबो बेफोरखौ गासिबो रायजो राजानि खावलायनाय नारसिननाय बुजायनाय गोरों गोरा बर' समाजनि खावलायनायखौ गासिखौबो जों मावजोबनानै दोनथ'नानै अखल बर'नि रायजोनि स्वार्थनि थाखाय बर'नायनि थाखाय जों गावजों गाव सैलायनाय नांलायनाय बेफोरखौ ज्राब दोनथ'नानै जोङो एखे लोगोसेनो जों सावरायनाय आरो बे सावरायनायाव भारत सरकारनिफ्राय जि प्रतिनिधि एबि बाथ्राजों जों बुंदों 2019 सनाव इलेक्शन फैनोसै पार्लियामेन्ट फैनोसै 2019आव सरकार गोदान जासिगोन एखायनो हानायसेबां 2019नि सिगाङावनो समाधान खालामनो हायोबा मोजांमोन होननानै जोंखौ परामर्श होदों। बेयाव मोननै जिनिस फैगोन 2019आव होनना बुंदों बे जाहैबाय प्रेजेन्ट गभर्नमेन्ट BJP गभर्नमेन्टआ जुदि बायसान्स फैफिनोब्ला एसे बिराद खामानि जागोन होनना बुंदों। 5 बोसोरथ' मोनबाय आरो 5 बोसोरनि थाखाय मोनबावोबा बिसोरो बिराद खामानि जागोन अहंखारि जागोन मोनसे समस्याखौ समाधान खालामाबो जानो हागौ। बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआव गुबुना जुदि गोदान सरकार जायोब्ला बे गुबुन सरकाराबो नोंसोरखौ स्टाडि खालामनायाव बुजिनायाव गैयाबाबो एखे बोसोर नांबावगौ आरो नोंसोर थावो होननानै ओंखायनो हानायसेबां नोंथांमोननि समस्याखौ समाधान खालामनायनि परिबेखखौ खालाम नोंसोरो नोंसोरनि अधिकारफोरखौ मोजाङै नाय जिबन जन्मखौ नोंसोर लानानै जि दाबि खालामदों
रिस्टारि खालामनो जोङो हमर हरदों बिनिफ्राय खाथि खाला जेसेबां जोंनि बर' संगठनफोर दं गुबुन जातिफोरनि हमना ला अमा बर'फोर नुदों राजखान्थि सोरबा असमियाखौनो बुङो बिसोरजोंबो जाहाथे मोजां आखल खालामो बिश्वासाव लानो हायो बेबायदि केरेक्टारखौ नोंथांमोना मेनटेन खालामनांगोन बेखायनो आं दिनै रायजोनि गेजेराव गसंनो मोननाय आं बेखौ नोंथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों जे जेसेबांखिनि बर' संगठनफोरजों गठन जाबाय बे गठन जानाया जोंनि सोरबा राजनीति लिडारफोरनि गाज्रि सासननि थाखायनो जानो मोनदों बिथांमोनखौ खम संख्या होननानै आंना एस्टिमेट खालामबाय बिसिसिखौबो आइसोलेट खालामबाय बिजोंबो सियारमेन मोनसेबो होआखै बिजोंनो गोबां नाखस खालामनानै आइसोलेट खालामबाय बेनिफ्राय सृष्टि जादों राजनीति जायगा खुंग्रा बिसिनि गाज्रि सासननि थाखाय बे सृष्टि जानाय बे जोंनि बर'नि सोरजिनो थानाय रायजोआव जों जाथिया जाय नङा बर' हारिया जाय नङा बेखायनो जों बेखौ आसिफोरा खोथा होनानै होनो हानांगोन बे जाथिया जों माब्लाबाबो जों संरक्षण लुबैयाखै जों बर'फ्रा फोरमायनो हानांगोन जे जों बर'लेण्ड जायोब्ला गुबुनाव आरो बर'लेण्डनि उनाव गुबुन आरो बर'फोर थाबावगोन ना बहा खेबसिफ्राव थाबावगोन ना बहा बरपेटायाव थाबावगोन गुवाहाटियाव थागोन हजों बिसोरबोथ' बेनो बाखिन्दा भारतनि नागरिक आसामनि नागरिक जागोन बिसोरबो थागोन मानसि हिसाबै आरो जाति हिसाबै जागोन दा बर'लेण्ड जायोब्ला बेयाव सोरबा बर'जों लोगोसे सोरबा असमियाव जागोन सोरबा बांला जागोन दा जों बिसोरखौबो बिश्वासाव लानो हानाय बिश्वास खालामनो हानाय मोजांजोंबो फोथायनो हानाय बेबायदि सरासनस्रानि जे राव भावखौ जों बाहायनांगोन बे आंनि बुंनाय नङा जों बेखौ भारत सरकारनिफ्राय जे सावरायनाय बे सावरायनायाव मोननाय बेखायनो जों दिनै गुबुन गुबुन जातिफोरखौबो बर'लेण्ड नांगौ होननानै बुंनो हानाय केपासिटि जों खालामनानै लानांगोन परिबेक मोनसे सृष्टि खालामनो हानांगोन दिनै सुसिल थाखाय जों गाबोनफोरखौबो जों लागोन दिल्लीयावबो जों लांदों आमेरिकाबो बिसियाव जायगा दिल्लीयाव लानांगोन गुबुन जातिफोराबो मेम'रेन्डाम होनो हानांगोन आरो बेबायदि केरेक्टारखौ बेबायदि परिबेकखौ जों बर'फ्रानो माने बिनि गुरु जाति हिसाबै जों बिनि बर'लेण्डनि दाबिदार जाति हिसाबै नाम्बार 1 हल केटेगरियाव थानाय जाति हिसाबै जों बेखौ मोजाङै परिबेक मोनसे सृष्टि खालामनो जों सेस्था खालामनांगोन बेनिफ्राय जोंनि खाथि खाला हाखु दाखु थांनाय 2003 जि बिटिसि गठन खालामबाय बे गठन खालामनायाव ओरैबायदि जों गिदिंनानै नुबाय बे 10 बोसोर 12 बोसोराव जों गिदिंनानै नुदों गोबां गामिफ्रावनो जों नुदों बे खोलाहा सानजानि खोथाखौथ' आं बुंलिया बे खोलाहानो गामि दरसेयानो लामानो खुब्ला मोनसे आसाम मोनसे बिटिसि मोननानै दं गामि दरसे समाज मोनसे धोरोम मोनसे दा बेखौ बोरै जानो मोनखो दा बेखौ जों बोरै नांगौब्ला बिसोरखौ सरजाबनांगौब्ला बेयावबो खामानि मावनो गोनां जाना थाबाय बेनिफ्राय सानजाहा सनितपुराव सनितपुरा बिसनाथ गहपुरसिमहालागै लखिमपुर धेमाजिसिमहालागै बै ओनसोलखौ जों बर'लेण्डआव सोनांगौब्ला